Hello, Fante Kasesua esuafo nyinara. Titiri no, Gina Peneson, Nkanu JHS1 esuafo nyinara. Mama homa kwa abasronko, Zeba, Fante Kasesua azesuido. Za ende yerebosua ho adze no, yato ne din wo brofo kasem de. The order of birth and their related names. Yaka iyi wo Fante kasem de. Awontuado na edzina yedzema hon. Awontuado na edzina yedzema hon. Se obi woneba oye 25th December mumu bosom no dotodo edunu enuma oye bronya bir enti dama abofraba no se wo no kwesi da yebotuma afra no kwesi bronya senti nenye den senti nenye de wo no bronya dabir iyo ono nti ina oma da medin no obotuma abada nipa no do ana abaka ne dina horowa awofo no zibama no damara so na Mfante kasem no ana Mfante manum no se abofra bi boto foma na so ye ba odzikana ye wodzin potse bi a yedziman so tore bi nso a ono so woni dzina yedziman ebasa anan enum esia eson awotwe rekonyinara ni nyinara ye wo edzina Mfantefo dzima ba otsedam no ono na yerebosua ho adze sesiara mesropi monkwechir twena membra na yemfa adzesua no nhyehyado. Subscribe to Appledel's Multimedia for more educative content. See you. Bye-bye. Awontuado tumuma abofra banye din dambre yedin Canada ne dino. Enti se enebi twe no Paul mekire owa ne ba odzikan no bronye se automatically owodin bi a yedzema no Mfante kasem ye fra no opiesie ana abakan nti da medini yedina wodzema abofra ba odzikan abakan yenya abakan asemfo no fi nsemfo ebien kyerɛ oba odzikan nti abakan na se enayi twe no Paul za otode bien mekyerɛ owo ne ba otode bien a eben din na bronyis automatically yezbama no oya etere wo fra obi menu menu ankasa agine homa abofra ba otode bien wa womu nti menu chanenso se na bi wo mba men bien nzizido na da odzi ho no a otode ba san so ye benyina ye fra no Mfante kasem de mensa ana konto chanenso na mansa so ye besia oto mesiafodo ibasa enabi awomba menyine basa na za otodo anan so ye benyin oba otodo anan no ye befra no Mfante kasem de anan satere mizinida iyo nase charanyin ochede oto menyinfo a wodizido ibasa do anan hyeno so nsomam wo awumuno mesiafo no ye basa na besia otodo anan no so ono so ba ye fra no Mfante kasem de manan obi a oto awodo enum 5 oto awodo enum so ye besia so ye beyin ye fra no enum obi so oto awodo esia bronyis 6th born so ye beyin so ye besia ye fra no nsia eson ye obi oto awodo eson so ye benyin so ye besia ni nyinara ye ba fra hon eson na so obi so to awodo awotwe a so ye benyin so ye besia ye fra no awotwe maame no amfa na wo no antwentwen ho ara wa wo ne ba otodo akron so ye besia so ye benyin ye ba fra no nkroma odzene ba otodo du no so aba kyerede wa wo the 10th born no so ye benyin a ye fra no bedu na se oye besia so a ye fra no bedua duku e obi a oto awodo du baako mekyerɛ the 11th born ye fra no duku nze hu de wo fra obi duku a na nase charanyin
nanso ma yɛnhyɛ biribi nsew ende duku dzin no ana dzin ahorow ya boboi fi sor reba no pinara de da nyipa binom do a na onye awusu mu dzin ankasa wodam nyipa kono do sentri nyi de ebia na neja odze kwame enum osande oto ne na awodo enum na papa no wo ba ohwehwe de odze ne dzin a otwetun me kire se nem no odze boto ne mba do ndi se ne ba no so dze kofi a abofra no kofi enum dem roba ye behu de eja kwame enum ne banyi nti wodam azido no wama awusum edzin no re ase nti nye obiara dam edzin ahorinum da hondo no na okire de woye awusum nzizido edzin na wodza amahon na mom ebia na wonye edzin no zifi hona awofo mehre honeja no ho ne dzin na otwetun mehre senem no na wotum na wonyan wo no ho she hono nso mam the 12th born so bi wo ba otodo baby na so ye benyina ye frɛ no eduenu na so ye besie so a ye frɛ no eduenu a obi a oye the 13th born oto awodo do basa oye the 13th born dam nyipa no ye frɛ no edusa besia odi meyin basa na nombore echiri no ye frɛ no mfante kasam de akyerɛ nti hyɛ nso ehu de wo frɛ besia bebi akyerɛ na nase kyerɛ ara yin benyina oda mba mu no anade odi mba ebien na nombore echiri no anade odi mesiafo ebien na nombore echiri no dam benyi no ye frɛ no mfante kasam de twento. This is where we bring today's lesson to an end. If you find this lesson to be very educative, please consider subscribing. If this is your first time, please share the videos and don't forget to submit to us your thoughtful comments as we react to them. Until we meet again, my name is Ochechrenyi Apiemensa. Mr. OP, bombardina subscribe, say nya na mafufro sonka video yi da mbroba ya onso ubotum na wesua ade. Yebe share bi oda fofor. Midina nyi Ochechrenyi Apiemensa. Makra home. Bye bye.